kiwa konnina ka hay bira kebe aywa yugo nyino fakhadu bun izar musa hinunyi kenya maga kenyi yugo alla ra taga yurubante kinai na sembe kinai ado kutun dabana ke golle wakati ndani akemma quraidi aga worni ada ni kallankayen koni wo jamandi aw kamana jamanyon kin karata aw kamana surum bun kuta ati manna ke sara ila mo onkara ari tamme mutu tamme kesuni megenye adigaro tlisendi harsa nani yugo ke ado yagare ke iwono ara soti hiliro dome nambugutiya na koyi kamunga ati Allah himmenu gawan kutana ukuna kyanya dia arange golle sabura aywa masiba be ga yanka kingani kallanka yin Allah da wurugi baka jama'a no kiga dangi musara debenga ja ikata debenga iri qelebu ila himbe kari ila himbe manaburaw iro bal amu yimeri ila riga manaburenga igara riga aywa ila yimme kari manabure agani gara ku qore be riga akema ajiga kari aka ho kanimanga nanka ho musa saruma بالعم ودي ايوه عرب كويلغا لا كتاب يقول واكون عرب كويلغا خمو اكون سيغي كوي nga yagare ñu ya yakuna ni gi yagare mu ndam osri debe ngollo kenyari yoro kenyadi ila na wuro khore kama me ilare iti keriga himbe ga yanka de benka mani me yaga way annan saydan kina batte akina gara tada di annatu de bedinko ya kanyu wanka made anta galle munyani anke menti tagalle munya guni do kotam pakati ngade I wosron de nyananda iwan darono iwan kanunu an qaba kota ngandi khana kita an khanam pamiti hinunga iro kedi tinna kinanga ti anyime madugi ati yawarenda agam paganyinga wato anta gemi allai ni golle ke dabarna anta gene hompedi nganta gemi allai nda dabarni de yaware ke koni amagiri magawa yilla baka hakarla sireke kama o kem pakati ni ara golle ke lamuru alla la yimesa ganda ko mendi la barso sallallahu alaihi wa mundi akanu dunai akanu yagaruma karaga mo gotu dunai karaga mo gotu yagaruma Imam Ghazali ti tanga na ke hay nanti kebbal ambun baura akko ni ndemo ak sandi ta nyilla arsi walli ta quranga ara futu ye bani anya amile kata dunai tabania kebring aran kem futu ye bani aran ken duna kanu ye bani ama hormatu Allah wal suda
kebirenga tabane pe Allah haygara ahin su bosai tabane pe kebirenga angana hay akarla tugubun tamido hillo nyino adabangire karale mo sanji nay aywa awo qissanu nyimedi ta holo serebe gadi annabi nyime ampiti khihare na kitabe mbundi ta holo na dabare kinga qissanu kebiran tanga nagi hay ti kome anna Allah nyaga anan kisindi ibuti en doranga Allah gana budu kome ngure bani am pajun sobono da serem maga na go junubu bani ki ho qore so ay gadiga haba an mansura serem ma kawa itwa kuma ma kaban to kuma de bele ki to na hay ara jidi mani atu ko bone ra jidi kembani ay kebrenga Allah ki konni aw barasa zakana he konni qur'ana di akani ikun yahudiyanu ya karamgo khoruya ke daiman ani konni man sabura ku batana ni barasa sai ke kan to ana khorenye bida batana maga marse tambati tuwana ka maga marse tan to akuma angar himbe tuta a golli ke mogodi angande ke nyawo gimme sawabe antu an qoro mo togodo Allah halede ambati nya mo togodo ya mare palle ar hatan dem palle angande ke nyawo gimme sawaba kibe to awon ta qorono to anam palakiyenda batanam batiyenda gabono batanam palakiyenda kebirenga Allah killelu ana maga duntenga go nanti Allah dabarentano de harangan daknye maqaman kampanga maga duro qoto illa qentirandu kane qajanta gullaqe Allah da maga killa qentirandu kane nyonki lungun sogo illa qe maga tirandu kane de daiman laqemuni anandu qoto anan qaji anan nyonki lungun sogo la halan sudi koy Allah faare ni mega ni mogobe Allah taada ndan junubunya ha akanya da halle atumewa ali nyongil lungunya wa ama qaji Allah dawa o kebirenga khalifa qodu kuna to kem godi sahaban sunni kem godi tabi'an sunni kem godi a imma salafi salih su kem godi sheikhunu benungani Allah wal qurun ken su kem godi asuma dungi wasene idu kama ti nemanga du dagamuyenga yigandendi min hondi siti hondi yaga hondi siti hondi tago dingirandi asutogo ti haqaya Allah gara himbe nyaida imasuja kebiren Allah killelo ana annandu mogoto annandu mogoto ho gani ku balawnu ya ma sigi kane andu mundu du munde nyani ko menga mogo andu mundu bismillah laqad zara'na kathiran as-sufiyya ki aya iwo ke wala ngala mo gosri wa sufi gan ka on trenten mo ga aya kam mo gosri dali wo sehnayre mo gosri aho gabe konni awutni re awo adamare min mutunu adamare me anna gamundi sere bane suna ko mi duran jamane ya anyime antun kanganga amen surnu wono anjamane lemu wono adamare mbane su o kebirenga
aw ke ngutunu a warni tay adamare men tage maniya khasisul hirmadi dati binne motinte anta ke kini bo nyonki nyambu na landi nyonki nga kembu kamu yari no kusenne hatege kutenda bari maniya se motinte munyege be digame do we sabra kumpilyawo adamare min futunu nyonki ngotini ruho ngotini wa futunu digana iga bugu no kube ido kwa kasun segeno nan diga ngara arjanna di Allah dan dema ara kacce ni go kini Allah kacce be lan fi samalaha ki kacce riga awanga yini ma arjanna nga daiman haten koni aw alli kenda i kaga tage himbe in togono donc wo mi futun ruhu ngutini wan segendini haten ngutini wo ruhu ngayan kandini in togo munye kedi akhlada ila al-ard Allah gana ka wasrewe ke birenga an ruhu kena haten anay ana gay ruhum bugura kinni kamu arjanna wono yi ara na digano arno ka hukuma me hatenga na kata serebe da aywa ke birenga ana ruhu ke ana kanundi munyendi fa kana min al-ghawin anda kan munyendi aywa ke birenga manna munyendi jahannaba wo nyam batunyeri wure ke bira anna digano da hada marma sugono ku fuzu billahi wadan batte ba tasawufun tagande mo giya kama annan yonki kessenundi mana katta hate kessenundi anda hate senundi wakati kebe na bitem bugay na hijabum bugay kebira hate kebe yakunu shafan nuraniyan kebira nga likentay ada wosegede nga tokiri nyongi lunga kebira nga kota ka hukotay puwa ka hukway kebira nga otoko nyendi de anda to yere awa killa kenta layde ko suya ko ndingu aya kedi kesu na ko yahudiya nga alla farengati isusrehe ko buru ngidi ko kebira kini aga to anan yugo ayanga kenya di ngayran kan bingo kirni to ana buren su kama Allah kanu gum sawaba Allah to anu yugoti annabi nyum yugono kisiye nga kama ara Allah nyaga bakka aw bal am kibaringa ado tardihi an ara Allah nyaga bal am kibaringa ado agara kata ara turni ken kibaringa anya halina kusunya da daronta ko koru tagumanca koru Allah ti nabiyyu kida ata su sabunga ni kebe de bal amna ke sunya da de har ko tabane amadu mutna barka Allah da har ko tabane ngara himbe nya da har ko tabane ma barka sawni da hari awu kedi aga tina barkange Allah da tabane mai nyama ke ko sene har tabane wala in shakartum la azidannakum angana Allah kufa an hoka hamma Allah ko men kunu yimme sunday ngana kuyen to hamma an hoka hay yimme o kenga de angana kufa o ko pay ato hamma nganga ma kufa wala in kafartum ha aywa kinyen Allah ko men kunu sabuntay ngan to hamma kufa ndeni an hoka hay ku fande dawat ida ke sunya da har ko tabane amma si da barka ginda gara ko har tabane imai kenya ne ya komenni hakratu ku fande ni de Allah yimitu wa qalilun min ibadiy ash-shakur nan dawo ta barka Allah da kempe de la kempe ay sundo men kallengo munina maga haten kallengo munina maga
nenen kallen bani hede bati sugono a place nu sikawno nenen kallen adi sondo men kallen adi haten kallen adi abarka Allah da anni ne ke bani awa konni amma har bani mangara haten kallen nya na sondo men kallen nya da wa shukr al haqiqi bismillah لقد ذرأنا كثيرا abadi okuda serigabe taga جهنم awa jahannama dangani من الجن gille jinnan jamanga والإنس ado aywa surun jamanga لهم قلوب atogara himminun taga jahannama da sondo me kundangani لا يفقهون inda famini bihati sondo me ke tunga ولهم أعين ya gungu idangani لا يبصرون inda tungalli tukun awa tukun ya ya ولهم آذان taronungo idangani لا يسمعون indam tungumuko ti taronungo ine yani sondo taro sondo nyaake odo kinyi أولئك ati kumakan kuto buro Amin. yo komi famun balagundi ngallum balagundu mukum balagu am misali be kan tintanga de aw komi kara holle mu an sugunda an jagu an parunda nanu بل ati awara هم ku sondon buru Adallu. in samunta dina kara holle munga manu sabuda Ulaika. ara misali nya kinanga aha pada manu sabuda kara holle mu iwo wurni i toranga iwo riri kati na hanga angana sugo nyongolay liga na yang kula yang kino kobe lengi ko ngana ndar no de ay ni lenga dabon ngo wurnu kata tontenga kurte ngono ne gamu ni yigande ngono i worni nga iri lengi am hokine kumbani am hokine kumbani hala am hokine himbe go hokine worano dabanu wurnu kati na hanga yo wurnu baki toranga bara misalin kina ngati ko dabanu na dabanu ango sikena sehida itaro kono an kan negedi nka amme serenga famun mogobe inda famun kunu ngade amme nga walli mogobe inda walli kunu ngade kengra ko ni mogo inda ko ni kunu imbana kendi nka dabanu di hirimani di ngurni kati na hanga yo baki toranga yo me ka hirim ko ni akuma likati toranye jahannaba akuna mbu ina hanga arjanna kini misali burede kahira unsre bismillah ulaika tukum angudo buru ko tigi tigi ko munguntengo kahiri munguntin koy engal serena simme wajunde nyeme koy simme wajunde nyeme anga simme bane hakaran dang wajini la sere su go dumine yimbendi ngayni kumma an kutunu timmandenga sondo men sere he anta mukunan suro anta walli nan suro anta famin nan suro bismillah ولله الأسماء togonu alla dangani الحسنى togodu be suro yenga knya kempanga isri siri nyani فادعوه qar allah ta'ala qiri بها ikun togonu ya wadaru alladhina qarayum mun togonunga يلحدون kunga kannun في qotawnu أسمائه allah ta'ala togonundi aywa negamundi igra honu bogo bakay kubenu kanta yugoy nat allah da allata azizu ila uzza bogo kenga mannanu ila manata bogo baka kenga kara kun ko non bayni togon o kallin allah yagarin ko mogonga angu kallina yugun ko mogonga ay yagarin ko mogodo yugun ko mogon ta allah agari do khiri himbe kebrenga akhiri kenga bismillah سيجزون wajibina kutuga honga Anu. iganya Ya'maluna. igani kengollini dunadi وأمة allah subhanahu wa ta'ala aw ke konni qur'ana di ta nagatoa andi togosirun allah maga ta nagato yiren bano isra'il lagarunga bano taha yimpanangunga bano hashr lagarunga
togosuru aga bene ngatan kabiro kabuwadi Allah farilla kanki yakun sallallahu alaihi wasallam hadisu ni gondi ke ngure Allah to ronka bandi kenga de ay kuntan kabiro kabu kere kere hingo kunda kembal Allah to ronka pa serentatu nga Allah sallallahu alaihi tan kabbe do togonu kabbiwo Allah yi kame bani na kuma Allah yi meni joni ye aw joni kan ka ko munda komenta anga Allah nyaga na tikun tan kabbe do kabbuya ma Allah gara anna gamundi awa ay arjanna wajibi diken kamanenda aw gilli digan ko mo tanay Allah farenti tan kabbe do kabbu Allah maga atto serebenda gesindi anaro arjanna digan ko mo tana wono Allah subhanahu wa ta'ala tan kabbe kabbu to way kame bani na kuma Allah ni joni ni aw joni munda serebenda tanga aworono arjanna ko ni mo tana wono kame do awa kame to Allah yi to bani na kuma serebenda Allah kritikenga Allah wandu wa unjabini dan ko kuso jami'u sagri di ayugunu liga aliya o hono liga abi hurairata hakada o kebrenga o kukkon tengo kemodi mi angana diga mu hay tanyugo ati komebe ganda Allah batutai arjanna wajibinanda tanyugo ati komebe ganda gesindi arjanna wajibinanda tanyugo ati komebe ganda tanga angorno arjanna tanyugo ati komebe ganda duwa unyatai Allah andu unjabi arjanna loyen koni tanakato duwa ujabi en koni tabade nga osunta simine arjanna loyege osu simine ti duwa ke bani ay subhanallah okay murad na hawana arjanna loyege ay digami ye ko koni mo gonu nakati adi sikon suni arjanna mundenga ti iya bani ani Allah duwa unjabi ni tay nga osunta simene aljana loyege de o simene duwa ke ay tay ona kenya rondini na bugundi na sarandi na nyam wonda besuri naam esrebe ganda Allah batutai ma komi ma Allah batutai magaro arjanna naam na Allah batutai khamo agara ma ko toni bi ki duya na tahan sonno mendi taw kemmo godi ha ken tankabiro kabungo Allah konni mogobe anyangen sonno mendi kemmo godi kenni na Allah batutai an ganda kara ken kamma an kara islami an kara mu'minai na tanga man ahsaha na gesindi ihsa'u manan gabendi harayu woni aga kitabe be di anda kitabe ke qobo kenayi ahsaha na asaha na kini sirunga amma kona ketu a ngewatu ahsaha anda gesindi kinni ayu ke suni gesindega de serebe ganda kinya angorno arjanna di na tanga gunenga hisan na tanga anyon kolandi adursun denga ma'ana ke arjanna loya kibire na taningen lagarenga serebe ganda Allah kritiya Allah wandu unjabini Allah nganya gana angin Allah anyan arrahmanu ya anyan arrahimu ya anyan maliku ya na sukon kemmo godi kebirenga anna kenyinda wal mandin kisindiki wal manga togo bedo ampajingo gemme anna kenyi mewutu angar ya munina Allah razzaq an wasa munina Allah fatah antu munina Allah alim an kisi mundina akazanga ni himbe munno
Allah to be gawno anna king anya ga tiken to lange wasa munina anya ni wasana ngasa nge wadi ga munina Allah anya ni wadi gandana ngarja o kini na suko nanti awa anya ni kesu kinyinda manga wodo himbe yime anna ke mundadi anna kritikin ma kusube hay mo go ko ne asu weniya ko minga tintono mo be Allah idade ago hijab ngo bakanga mo be idade kinya mundundeni kembale hijabu kan ta ko mebe kan tinta Allah nyam mo binta ken kalendi bugu mo binta di kenga ndanya mo hijabu ta kinga adu mo jabi mo sugo ko na mo gondi awena hijabu ngo ko mo kem mo gondo gondi ken ma yang kay nyi awa ken la ru khasay nyi awa ken ko ni ta gabe ken hijabu mo gama uri ken en alla batuti togonunga na itiqadi ken na yugo takhallaqu bi akhlaq Allah ken gana yugo alla ma gutunu binu wono صفاته الجمال صفات الكمال كبرنا كمل لو الله سرنا كندي أما صفات الجلال أي أنت الله سرنا كندي تما إما أنكتو حرام بري إما أنكتو تخلقوا بأخلاق الله الله تقولني الصبور كبرنا أن الله سري الله تون صبري أنا صبري الله يمتو صبرني أتقولني الحليم نوغيني كبرين النوغا هنا أنا دبري أتوغين كريم فننزري كبير أنا كين دبري كبير كم بيغا ونو حرام فريم مغان كدو أنا كون دبري كما كالنكاهم مغان كدو ما كم ميسيري المميت كارندانا أي ما سرين كريم الجبار المتكبر المنتقم القاهر maganya nakindane maganya tambo tugane maganya dundareya kunta serene atakanin tinyaw honu wono wona kun sere genna hango kama wotni kunda al kamal wal jamal nga honu wono kunta serende kebrenga anganda o an kabana kebe sere anganda kun ko hana sere kebrenga anda anda Allah batu ti itogonu o keso ina sawe na selo arjana di kome anganda ma ko tunu ko ta hanson no mendi himbe sere ngo di anda ma ko tunu anda ken sere mangaro arjana yani ketan kabedo kabum kere hinyeni gi wara ko awre hiti Allah to gon kempanni ke tanga be kabuy de ay kembe anti ku tanga be kabu aro serello no arjanna arawandu wa jabin kempalle Allah to gonga benni honu nati ti wugine to ay kunda futa honu nati annabi nyimum pakengeni annabi nyime sugono to baane kin dengo kenga nga suko mo denkin dengo Allah farenga asukin dengo Allah farenga nga annabi nyimen su ka monte to bane banan kiniya o kin kana wallahi ni kata dalle ya diga non konne dro Allah ti to nga be ngima khari nyaga ti to gonunga khari batu ti to gonunga kebrenga tanga be kabu be ga koni kare hingo kunda arjanna loyendi aro do jabendi nga Allah to gon kam pampiti ken tanga be kabu kay بسم الله وأمة هذه جمعه
ممن honu wono yira Allah fa sallallahu alaihi wasallam kamu ku hili to bani be gawada ila hoggabe haso Allah farenda tukundo Allah farenda qaba wati dangi qomi tankarage sine me kem manka ko rengi mais sisa kun saribano qari ke tankaberu kabube go Allah dangani igirro ken gani dago honu wutu bakari ti ay tukum masabati tukum masabati Allah da parce que tukun ta qur'ana de tukin Allah to koy anta Allah faren diga me tukin Allah to koy iwa ko ni mo be daga Allah faren kallenga da qur'an ma Allah kallenga himbeni wara Allah faren kalle ke burunga kunyan sare ku kane parce que iwoti meya Allah faren daron ta onga buga ma daron ko bitali Allah kana kalle murni an Allah kalle ko Allah faren angara koni daron ko bitali an Allah kana konni in taqani na meto in tadarna na meto in taqoni na meto bismillah wa ummatun ati jama'u gilli yemunga okutunga ngara kuntaga kunkoni wakandene titunga kunkoni wotelengunu aywa titunga de pada kinye koni Allah ti ora sedega be taga jahannam de agabe ni de nga kendi tawta koni honu koni wono kungo kandene titunga kungo golin titunga nga hoga be taga jahannam de ki aya ado Allah faringa ti jamanta gillinge yumatonundi isigintenga woti Allah hinga serebe ndi yagundi anti torono serebe gandi suya anti torono ma Allah hingari ni to ke mogodi ke digame ado ke aya kini nyagalinde qore nyi ke o serem patenga sanan kamma angana simme nan simme hinum bono mogo angana simme ke bane nyagalini parce que anga tunu islamago Allah di farenti awuru gintenyani akalla nguntenyani adun kono kemodi ma lagara kotanga tinto ma qur'ana dun kono hinu gara durusi ken suga nyime to ana sire suga nyime kingana ya wagat kebe nga qur'ana ke antaga walli gapundi qari hanke nyugo worni hanka mogo mogonte limana gankagun zarrabane go sere sondo mendi aso fatini kebida kenta nyana ma isa yanka hallinan fati udanga na simegi kiwang patenga sanan kama nga tunu aganda bunu mogo bunenga na gabo mogo aganda jidi mogo harsa Allah ko musurungono bismillah والذين adi yemmubeno kunga garangudu to go qur'ana ayanunga mogari mulli liga mo gombe la ya'lamuna iganta kentu ondi tokono de Allah tiantanta anga madungen Allah tintan tokono de inta gilli walli gana honne anga de baka sera wati be kinga ini hajum bono soro mo konta yakari wa umli nga ike wodugundini ke qonnunda ike Allah dabare asembentenni de la yutaq iwo dugundini wo muñini nkayinda alliga igo here be kutunanga andatlana de Allah kalangi da komin kanu de wa umli lahum inna kaydi matu iwo dugundi ye konnunda ngi dabaren sembentenni de Allah ku konni maniya on kata mo yugo famu kemballe dabaren ni jambanni muhalinga Allah hakendi
wa famun mo be donc kina wa ko noda bismillah أولم يتفكروا yalli kunta tasniyawa ما من جنة Allah faren pinga na giri makka be suna hoyu go koni turin nyani korotin dana nyani sugana nyani bijan katana nyani ina haiti hakrenga sa ina haiti hakrenga intakasi anga na haitan pakarenga de anga tunu tigi tigi landi tu sunda بصاحبهم iwo ke moholamin hakran tenga na haiti hakrenga ma ya islami mede hakran tenga tunu turun de hede إن هو hakran tenga tunu tigi tigi landi moholamin manya ma ganda gongonda na nyai a gongonde bangantenni kun makka ayanu nyani hinnyim panamu nyani allah gongonde mbane a konnadi antagaba ana bisharan koni no kem pakati hina bismillah أولم ينظروا la ilaha illallah allah fare allah ganna karam mo be de ana kinya dabar to waqtin dani allah da ayin kandi wa anzir ashiratakal aqrabin kima holamin an pawangatinde i gongo allah gana himbe kuna gana kinya yana de wurondi aw sete safa kama aw qanne wala makanko hulani ranko hulani ranko hulani ranko hulani ranko hulani ranko ho gani manko bellaqi iga ikkisima qogo gani qurayshiya ay qanne wala su makanko ndi yo goni sisa gona turu nyamode aw wini dogono yimendi isa gona turu nyamo ama sahade sahande kinyana o ma ko ta masa tabra ayalli ay tinketi kumma takasimo sirwa ina hayti hakare ngamani anga tunu nanti turun tadi akmana ga gongo kana gongo na ita ture man sawuda parce que aken sehendi golle ado makkan kon sehendi golle tabana aken ti alla bane ari dusu jonkoy ni dusu togo ken alla bane adi halle koy dunadi idagamen suya i kunta kundu arabun ti al junun funun turunga weni alla fare fi wadin وهم في أخرى انت ورا اللقبانة بسم الله أولم ينظروا يليكم ما إنوا الله تعالى كم مرهونني أروني مرهونني يلي ما هيندي هنوا الله كركم تغا الله تغو أننا ور حقرنتي anna dalle kitadi imbigo alla ko enan ndi bani ani sengada ikunta ken famunawa ina kamundo ngunyem pay wataga ho ina hay angana hay ti sonno menga anna alla la ni entadi anna bayna on todi bismillah wa an asa aworni digamu go kida hakkarante kuso alla bayna on ko enan ara lani ar allah fari sallallahu alaihi wasallam nandi hare nyani turunde he tungunde nyani awon digan dantan nu konni makkan konda nga har lengi kinyo konni besuda aw kahirin nahana nambu kahira ondi waslami mi gana fama wanna hana na ho ka halle manan ka kuma ay woni mani an na hay an atu no allah faren peti turunde ay woni mani ya an na taga hayndi allah tagandondi ataga honundi anga allah tunadi ay woni mani wa an asa yalli ma hayndi nandi ay wonunga أن يكون أجلهم anga nyini kun satenya atindo de ina karanani ihdi islamia inda ken ka hayni serndi kara wakati tude
anda hunya sagonya indi sade anda hunya sago konne ni an tankara wakati to kebirenga to kem payni angani kahiri annan tubi angani islami yime angani fasiriya hunya sade an tankara kota to de am mille munga bunkara an ko onun kara alle munkara to dangana to kem payni an tagalati ni me khare de kebirenga kewina sabu ina seren tubi de bismillah وبأي حال kebirenga ngatirni yalli tikan sehebaneni بعده qur'ana digamen palle igaw to woni ni tikinga anga masaw qur'ana an saka kan digamen kintan serenta to munda allah anga masaw allah kallege alini saw mani mena sregande saka hoy saw qur'ana anga na bara hon suina dunga bani na hab ho ndabun anga dunga hon su yanga bara bani hajun tasurna bismillah من anna adu yemmebe alla gaw ken sangundini kandan dananta alla ko sanguntenda ونذرهم okwo konnun to kononga iwo gere gere ne fi toyani ifsriyen ji gabendi oni to konode imo kanya de ko menta alla kanya na kuta anan to kono anni kuta يسألونك ya rasulullah ma kan go ngantirni anisa baka qiyama sama kibrenga ambega kibi ko tango gongono la gara ko tan ma kimi umma kara kun ngi to wantirni muhammad la gara ko ta ki mi xam woni de xam woni basa kingu to ki kan ni la gara ko tani kibe la gara ko tani mani ti anisa ato nyugani ti sa ni wakati bane ibrahim kamoni ayyana iwandirne ti yalli kambireni مرساها aywa ahuren ton dengo gengene parce que allah faringa ko nida noir nguteni hurenye aton dengo gengene la garani kanga aywa ya tirni kem mo kam kebirenga la gara ko tan ton dengengene kambire bismillah قل ya rasulullah ngotini dangani إنما علم annama ken koni tuwagunga إن ربي awinge kamannindini لا nge يجليها kamantari abangandi وقتها awa la yujalliha ho honda bangandini li waqtiha i waqatinni magatinge kama alla wa waqatintu antar ni bangi i waqatindi hontar na bangandi waqatindi ma alla awa waqatintu andaki awanyana aw bangere ga nan gembuti kem pakatiya bizat la yujalliha alla magani wa dangi anyime atogodron ina bangandi ta honda bismillah ثقلت ngasake ahin qotenni في السماء kamunundi adu munyendi de andannewde kanu be ga wadi a kamunu munyen su kan tengai de ngangunan sagai de ngangunan sagai bismillah لا تأتيكم ango himbe tana kunna gada sa ken tarina agai إلا ma بغتة ganta juye mun gana kunna gada alla wa waqatin tu ayana nyani waqati wa antanni kamunu ngendun kono magade an kunna sagai wa ajunta liniqa mun gana kunna gada bismillah يسألونك ya rasulullah wa antirni كأنك annati qomi ankenga حي angani dagaran kara yemme atirndendi baka ani ha baka to agumma yani wantirni nantirni koy anke nyimi kaga dagaran kara atirndendi alla maga mangaratu iwa simande kuma angin tirndini mogobe an kaw alla tirndina kem mogodi mangaratu qul anwatuni dangani إنما علم annama saage tuwagunga ana allah magade a saage ken digambane kari na kamni na akotondi walakin aksara an-nas qasrun fogabinga لا يعلمون kunta kintu nanti atwagunna allah maga okay mogodi ora ko wati to awon bi lakin allah par sallallahu alaihi wasallam ina tagandu sikay ho bangadi
saluma ngadi sugandi ho ngadi orobani dinan do shari'an tuago salumanni abane kalle anta gemana kini sere sugandi ni aganda lungada kiran qaba ana kinan ara kinga benye sahabanda awoyre anta ere ken sumbana kendi kome be ro kuyebe ganda qaba kota be alla ma alla faringa konanda kome be ro kuyebe ganda qaba kota be alla ma alla faringa konanda an kallen nge ma kiyani hake an gendo ken qaba takka suron tema ken nagari islam nun jamandi ay takka suron tema ken nagari ke kullengo wuduha shams ko ki enkramo nda alla farengari atinda kundu nda alla farengari atinda kundu ken kullengo kutandiranta kenga sabarun ka buatin ka ara kininge atingena kenya ken ka hana kulleni himbe do salle ke do sumi ke kallenga ndabana nan kere kere taywa kinan kallenga Abu Hurairah radhiyallahu anhu ara kemme ngodi ati kemme nyangi ara sumalu hilikini ya tuagondi iganda bane sura kemuni ago yin kanen kutuno kenne sallin le sumen tuagonye imbe sharia tuagonga kenne hotana won kebirenga hukunto be nuga kinai abane aqid ahli sunna wal jamaa sunna dun konu adu jamaa fakirla bo kebirenga la gara kotan to agoni kenyugoy bas ahli sunna wal jamaa maga awajibi ni sirennan tugondi nanti alla fare kiseno nema ngamaga ama bugu dunadi ma alla gara tuindi ti ku homu onto suya hogo nyana dunadi ara sutu indai hogo nyana lagara ara sutu indai awatu yagara ngallen tuagu dankana gon tuagu nga su hitu koni hoyde honi wono ambane kenta koni taga hoda ken dalli hadise bani ondro himbano ken sorono hadise bani ati kisiro nema ngama rufi'at li ad-dunya fa ana anzuru fiha kama anzuru kaffi hadhihi ko da sahabarunda at Allah ral duna wutu katikeya iwa hayni ya ngure komi ya gem pay mobe I degere ke no seren degere no manin pukadanga harbane to Allah ral duna wutu katikeya iwa hayni komi ga hayni mobe I degere no gondi Allah warenga di ho nya dunadi ma ho worninya aya ngai addan kana gunya na maka Allah na nyada ko mi anya ga wandi gere no mo be atiqari annahu tala ala aljanna wa ma fiha wan nar wa ma fiha alladhi kayingindi arjanna adi nuruho adu yimbendi nuruho alladhi kayingindi ke arjanna do yimbe ina mina la garak barin alladhi yinginde alla ga na yinginde kebirin ana tunode kebiringa ku hadisu menun gabenni akhbarum mera batintinni ngayalio agati araduna sukoyiya na arjanna sukoyiya na yimben sukoyiya arakan su mo ngono dawa sikandara amakan su mo ngono ayama suko aywa kebiringa angana tara sukoni ama sukoni ke am yamarin dengo di honu mo ndenga honu qawlo ko ko ni honda nda ko ni honu da horo bangalle qara won angana atinu no hay
sabani wotini ti kote alla faren sigira nyugo odi ko go ngina dunadi ara suko hafizaha man hafizaha wa nasiyaha man nasiyaha sere akhira to qadi kem bakari go to qadi sere mungai kinga mungune kebrena aga wajibi ne sere to ngini ti himbeya kinyeni ayamarin tengo ay meduran kallengeni ko ko mana tirni tana kida ay an kallenta kedi an kallenta digan ko mo hillandi islam agon diga tawran asuma kini ko tabani asuma nyime ko tabani an na ko ayano tuna hay an ga famu aram kannen diga mo gondi ke ko tanda ni amanya anta na karna ndu kumbani ara warnatu anta kingal ayano ko hodi himbe ko kemen konni aram kanen ko mo gondi anga famuna di ke wakati ndani amanya gananti antar ninya ay anta gen famuna di on be swatu hogo salama on kalama hinu jope digana honne jillo lambendi honne ma gok ngene akam paga alla farani me ko nawo hallew serega tanda alla da faren tuindi kemma nyimea alla da faren tuindi ke alla da faren tuindi ke kemma nyimea alla yana honsutu ari comment tuindi ke ken ko madiga mure ko de madiga mure ko ngamangara faren do usunyorondi nganta himbetu akanta kento himbe ga man yinda kama nyada anda futa de ko medo faren tanyor bismillah natwaun sagandi kata allai natwaun sagandi kata alla di farenga kenni jukunye alla farengi sabanu turni higabe ime watu ngotin alla di farenga natu kenni jukunga bismillah قل ya rasulullah ngenandi لا أملك نفعا ngenta nahamarana li nafsiya wandu dangani na khiri kata duine ولا ضرا toran timmaga wa nyontono bakadui إلا maganta nahando torambe alla gara kanu kennin kita na tora be gara kanu kennan nyonte kebrenga kimu nyonte de ولو كنت o he nahanti maga nanti nya ho taganteni mara ho din komeni toran timmaga po tagante mara ho in komeni antimmaga alla no sutaga yani o su kamanga yani o su marandana alla ya to ad-darru ayatu an-nafi'u torandana alla yani nahandana haqiqatan amma ganda alla ganda kan nimmarandi torabe nimmarandi nyontare be anda kanu nimmarandi nahabe nimmarandi nahake futare be kimunyana illa ma sha Allah ayal haqiqan kanda na majazin kanda haqiqa alla yani darrun ayan nafi'un ngamma ganta anda kanu na himberi marandi kinga ko ni muhalihi alla na serem marandi toranga na marandi nahanga in majazina bismillah ولو كنت adinge muhalamini ganyala أعلم الغيب nga homugun tentu لاستكثرت ni gabondindini من الخير gilli khairin baneya وما مسني nga hari bune bane may memene ay nganda yatu ay khairin bane nyirni de hari bune bane may memene bismillah إن أنا kebire ngange manya إلا maganda gongonda na kabirunda arunya galinda na awana kamni tungunda nundangani suru dangani yuminuna kungo tungundi nyantai lasta ngana inge watu parce que tuaguni ngatu
nka lantanya kibira fil haqiqa aranganta to aswambana kini magayan kayni alla faren fi mugunte tuwaku ado dabari ganta da mogobe na ayilla baka alla kallem mogonde ada nganta to aswambana ngatu kewnyana arninya ngatu kentanyana antarninya akebringa akuma nganta to angana ti kebringa manna ganta duwa unyana boni kem maganya aken duwa unta kenne kinja bungan kebeya aken ta hoqanunu ma alla ganda himbe kan parce que alla watu ni qahana ngena munda kinya kundwa kindi awato ko alla khallike alla ko musrumu kem mogodi har alla farenga he kunda salama o kem mananga ni kebeya ila golli kem mogodi al istislam nandu kini alla ananga yo keberi ko tabe abarka alla da to alla nyaga na kenyu ke ku fande kembati mogo in kata kenyana inta alla nyaga na ani bugu kendi iya ganda yo ketanai angari ngaram mogo be yo keberi ndo kenyan kabalengi kebiri nga ken ko mago mogo sire ina alla nyaga na kenyi rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ikun do woni kenyi ko qilla makki alla farani men munanga mo ya sawni misalinde alla faranga na yingi ke honta nyana kem mo bane ka alla ndam ga gemundini ana duwaw nyakinga basa alla farenta kanjundini anda duwaw nyana maganta alla dungengo kebedi aga yingai nanti aw gesini inda duwaw nya kebrenga aw duwaw nya nakina aya nyugo dangi agundongo tuni era man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi kon kanjundini alla ni maganta ti alla dungenga aso alla tuwana alla farim ma an kutunoda na tiga wa khassaka bil huda fi kulli amrin falasta tasha'u illa ma yasha'u atima walamin alla rankin duran kare kare ti kandayinga hinsu ko mantendi hari anta hoqanunu maganta alla ganda himbe kan indi kitta kere kerente kiyo alla farinyo matunu nyugunda kiya sabune shazuli wa kunni alla ganda hi wala muru awo i wali nun nene ligana iranta duwa unyana kempidi ahana ina suturi sirunna magati ala duwa unya duwa majabi kini ya gunta ko alla ganda kebe la muru awwali nun ne ligana inta duwa bunya nadi bismillah هو الذي Allah ya ni kamaninga خلقكم adan kuntaga baka nyongiya nyongi bani adam وجعل زوجها ada nyongi ke kagu min kataga ayime ken hawa ay annoge ngijun kote bani ليسكن kuda aywa amile kata yarekeya فلما atibira kebe غشاها awa adama ga aywa ga kinye yarekeya حملت yareke ligi nogoya خفيفا nogobe hegelangani hina فمرت nogonya adangini ti ay aw qoton honne ho kapay koyundangi qasundangi فلما atibira kebe أثقلت nogonga qoto دعوا الله kebrenga ihilli parce que ikanu iblisa awa langi hoke awo tokorni adaba gantano hawa manna nogondi ngema tude koni musine nyantadi koni wulle nyantadi aw hoy go koni himbe gani kan tawnga aw tena tirni kebire ngaw kibaga kamo
ke gon la garu mo nan gon karana bugundi de awa kanun ni himbe ga wadi awa kanun ni abu mo o hawa gandari awa mo on ko nada aywa amagri manisa amagri ila gari man yana ila Allah nyaga bismillah da'awa Allah ila Allah ta'ala nyaga Allah be gani hilli kamanga edi Allah an gando ku hilli kullimiya kingani lensriya amanya hari amanya musini amanya jagaya asarika sare modi himbe gadi no karaya la nakunanna mo ku ganya gelli ku fandanu mandangani falamma atibam bi alla gari hilku awallen siriya ala shirikan ihilli da kapallemanya alla dangani awa hondi alla gar kinkini hilliya fata'ala Allah alla wangurginta baka honga igaw kempilla kapu yani ahlu makkah ila kida bari ila kapallemanya alla da alla kuy hondi kan lemminga أوري منين في العبادة أو في المعبودية في العبادة أو في المعبودية يعني تغبي الصغي كبرنا إما كن تغ الله بانه مغادي إلى خطنا كهاي إلى لمن تغرى منيا دي عبد الحارث ti harsi kome kema nyigan kaba na kriya Abdullah Allah kome keti nda hukahu Allah batiyendi adaman tanganta illa magni hilla kapea keti nda hukahu Allah batiyendi ora kunan dangi woti hilla kape hobbegunte hilla kape anda ko bane o simene maniya na hobbatu kapa Allah oti ay hilla kape an gaba ko men gollendi allogo am misonda dina minen tabatenga senkullen kama wuron bitambinendi to hilla kape ngana gondron o simene mani nangaba kahira on billa kape Allah haygara o hawa adama do anna gamun o ma hawa akhiri nanti Allah gara len siren kini ya ja'ala lahu shirkan hono akharna shuraka ila kapalle munya Allah da me ki kapalle mu be away gara Allah da kiminya kahiri de ay awrehdi ila hobbatu naka ho Allah o kenna ko yo nandi hilla kape anu nenga benni asuhiti aga wambugo ne dinandi asun tamba ka dinandi oda honu ko wati hono golle mbaraje mbono ni ra'sa honu kanye kenni haraminga bo komiki sumaratu wa konni baka Allah fare ma ali sallallahu alaihi wasallam dibra ke wo ma hawa ga sare iblisa ari yorindi bo arani ani ga yallin dunya genga ande gamundi karakara njagenga are mu ko nan karakara aga yorindi na nyorindi ati hawa ati lemme ke togora Abdul Harisi aw birene ara kuy kinada ila togora Abdul Harisi abre shaytan wahayni ada ya mariye hakimo ko hillana ata sahantinni wa tirmizi qawa hillana kenta sirenni mi hadisi bagambagani to Allah wodo kini Allah yana kini inji qawantini Abdullah kira qiriti Abdul Harisi o kibira woyre ila hokka Allah to qorandedi ko kembiti kahira oya nandu tukuna nya harame nyani basa e Harisu Iblisa wodo ime ay me togn wanti Harisu
nga nanti abdu iblisa ke ngada ko ba he qur'an kam akri to wan harsu awdo kini masa ho sharia ni aganta qabanan dare o ken afiq hini meme sharia ngamo ngadi ho darondenga nandu tugu kebya na ke lemmen kritiken kobe kem paramto islam agonde ibulisa sharia madu ngeta darondenga abdul uzza abdul lat wa kwenta gemme uzza kome lata kome anta gemme na akrit na lemmen kri boyin tonga na borin togon sai Allah tana togon sai nan du tukuna nya harami ne anta gebe nganta seringa na kahiri de na sabunya maniya Allah madunga di ho darondenga kebe maga ken daro mango to sakai amma aywa Allah ga dungati himbe daro nga sharia ne ga kebe nga na lemmen sagundi anti ken komeni kebe ken ka kampanye magruh na guni lemmen taun sawon abdul rasul abdul nabi abdul hussein abdul hasan wa kenni makruh ni parce que Allah dungeti Allah faren daron taunga adungeti hasan da hussein daron taunga komo sire Allah ga dungeta daron taunga na lemmen taun sawon tiken kome bo ken koniteni parce que comme ganga on hoy way ansiri Allah bani ada atogon sagondi ko mesere kay mi kemti basia atogon sagondi Allah faringa asagondi hasana asagondi husaini asagondi ali bobe galunga na bas ndadi mais nati kun kome wa kenni makruhuma لأن موقف العبودية حساس كم غنكاو أمرون قتني وكياني أفق هني ميمي كني كم وريني شريعة غتونا همبي قوني دارو حرامنا غنتا كني شريعة غمتونا همبي دارو كبريان كم برامتني يونقا شريعة غتونا مغا همبي دارو أنغا دارو دارون تاغو بيغا ونيانا يمي أبتي ينغا كبريان كني كاهراغو وهذا هكذا كم مغباني قاني شريعة غتي أنا همبي مدارو anda daro na togon sagai ta kome me alla muriyen ni akome ni kuma go ina kome nga mo bi alla da kan ka hirawni o ke mo yadi bismillah أيشركون ما بوكي هالياني لممبري أنا عبد الله تغرى أنا عبد الله تغني أبلا تغني تغرى عبد الرحمن تغني تغرى بوكسوني كرا كينيا نغن نغتنديني إلى كين تغرى عبد الحارث عبد الله منو عبيد الله منو عبيد الرحمن منو تاسو أورني ملاي تانا تغرى عبد الحارث يوبلا أنا تغري أو كلا الله برسول الله أني توسر موندا أما إنه نيجان كاغم موندا كأني توسر موندا إنه نيجان كاغم نمني ngan nabu to won ando kinga nagemu ken wure sirega anna sage mando dabani go ganage mange mando kenage man pa da jarne ango sage ni mando sirin go ganage mu ange maga anna sage ay kemay galada on ka ni to sire munda ani galada iga nabu
misalinde indaira watunden do qura ido serengemu hana be ganda gama to ni salim o kenna lada andaira kuringa ndo hana be ganda gemu ato na ya ghanim aw kemunda to qaro kenta na ganda gema anta sagene de anta sagene ay to sere munda ya sabra anga kurum pay na hoynum pay ayo as to sere munda سيدنا علي كرم الله وجهه الله فارل لي يارينا كاغوميا فاطمه الزهراء رضي الله عنها وادي من صاري حسن اتى علي اراكارا اتعلم من دو اتحرب اتي علي اتون حسن كم بلا يغدون حسينيا اراكارا اتلم من دو اتسخر اتلا لا تون حسين parce que kun arabu ni ñi to be gani an ka mundi agan tal qonnenda a qonnen butun ken yalida harbu ren gajangi serebe mara hara hawa ato ga gajangi inda kana gajangi urede yani sagon tan to ñani galida ati ay ato hasan khosre gajangi ken mani aya gado ta to adi sakhir gide yani giden ko an katayo akata no anya antor ati ay ato ni Hussein khosre tukuni as aramun to ni kuyay Fahad Muawiya Hanzalatu Maadi Karba kuni yugo sagun to ni e wulle gope jerinte e gide jarum dondonge angana kitin katindai an karnan kitin ngana ka jwenda bakay ku to ndam wani galida ko ni ngana mu bani au kana Allah fa sallallahu ay meti to gonso kanunte kata Allah ma ubida lillah hin angara tobe ko nanti Allah ko min Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdul Aziz Abdul Mu'min wa hakada kiyali Allah da ay mere men go tonte ay mere men go na tonte Abdullah bi aksmarugo ami to Abdullah de Abdurrahman Abdurrahim de ay ara to Hasan ara to Hussein wa hakada oren to be ga hiti kun ko hanay ken ko hanay be gonde atiya ngana buno ande ni men to ado ke faran to ay medire men go to Ibrahim nga awa Fatima gallege ama to Abdullah amanya Abdurrahmani amanya Ibrahim amanya Ismail amanya Yaqub hasanan to gonta habanu di anda manu di anda kismanu di Hussein to gontidi ali ke wureni kesreni ko saka kam ngallaqe masuqa ay mero to saka serenga nani anta to gondi nan kaso gure sega way em du basiya aken o kile so ko noda no wara kile hinsudi kesreni ko saka kam makana ti basiya nga tobre srede angabadi toko mana mo baka togo men kama sreni do kodo anna to sren sagonde ankara nan kar ngon to na sunya to srenga ando khairin dahatene bismillah أيشركون ما يلي كنا هن هلكبا لا يخلق awak paalai maski sura ga uti awurni hilakapanu mutu na hilakahiye na dukatu na hilakapendo hilakapanu ni konto en ko ari hakar lo onko na koy angi nyimewo am an kamankane
ayara kenya jokka yalli kunna onya hillaka ba'alla batiyenni لا يخلق شيئا anta harbane tagana وهم iborinu ko يخلقون ikunbe ga wi batunu de kunyima hisegunu ولا يستطيعون النصر borinu kuranta demande ibatanunda iranta demandini hadi imeya ani menan bori kesegu man pawara segu man kismara segu bismillah وإن تدعوهم awanda borinu kri إلى الهدى katta kanda yenga iranta ga batunu de kharon diga yimbenga naro borin kompendi angana sigro khardo yereya a surube ende no ngono do isora do ri ngabor nu nyimega yimbenga su winino jinga ndaro kombe ko manan kanu khardo yere surube ende no suworni ngayi meno ga kombe ngo khani su kama bismillah أدعوتموهم kebide ara borinu kri أم أنتم ma an kunya yimme aga kurunde ngani baki khirinde ma aswambana aga maga intamu kuyime إن الذين yemmu benu aga kum batunu gilli alla tanai asuni alla komi marandonye ida gasumbana alla komi gankagundi فادعوهم kebire an kunni khiri kundu فليستجيبوا injabindi لكم agada إن كنتم agandani tunduya nandi kamanini akhiri kundu anan jabi namu kedi konto yang kampanga de angin bega batunu angin law sehni alla tirni alla rigandini ayo akempai abone nga nyini taunu arata akasumbana manidi alla ko mogangaw kempalle an kullaw sehne me kullanta yani an kungi kamundi ya sabna allati alahum arjulun yalli tango borinu kuyawa iga terene ti tanu kuya la أم لهم أيدي ma yalli kittungo borinu kuyawa iga rigandini ti kittu kuya la أم لهم ma yawo ngo borinu kuyawa iga ngarindini ti bo awayawo kuya la أم لهم ma tarongo iyawa iga mugini يسمعون ti tarono kuya la kibira kuntiya e anna kinyana kamane kammo tanga anke ngango ternetai kite nganga ngori kan yango nyonto ni tai yare nganga ngor ni tai taronga ngo mu ni tai anke nan timmanta an kamanga inni mani kamandambe kamane nyan siri timmene dina itaka honga anke nan timmanta an kamanga yo anyi mina ki hay hakrandi de daiman Allah gana borin ko wa begunu na kontoyen ko birin ga wotini an ganda usukahu nantina siyambane tagairanta kindi kontoyen kampanga de ngawtla ko na sa kama siyan ne nganda hoygo bosi boringa arantari kan ken kahanan konton dabane ga daiman makka ayanu ngene bori nyanyi ma komi osugo borno betu yitukutu nataliyu kan jagawallu kiru na dabar ti dorenga na yan nataliyen adda ma hada mare ma ina qurusin dada ina horun jogay ina yawasen dun jogay ina yawun jogay wa haka himbe ga lanyi meda annake menyi go jogo an kama be su kalle ngono horoban kalle ngono ke boyen dambu kuyanyi e makka ya sabur Allah ga ne sehene ida awi konni ke mo e kiyo bakana tono angi ngorno sirahu kamenga na nyino angi ngorno sira e kombendi kamenga katunu kiyo nga nyino timanda ko mina bismillah قل ya rasulullah ngen nanti dangane ادعوا شركاءكم kara borinun kiri nim palagi bagara ke koni tikempe anga makuto koni wan palagi ni de ay ta Allah fara kida tinim palagi kiri nim palagi ثم kenga masro كيدوا awasunin dabar burundago ولا تنذرون kama harin dugu de aramu kama harin dugu kara juin kama gana dabar la ubali bikum boring ngaro himbe ana ken dabari aga men kahiya har kama saringa
bismillah إن وليي nge himbe sananga الله ken to nyani Allah الذي aken nyani نزل kamanenga الكتاب aga yankandi ke kitabi qahanin qur'ana aga tin ken tan qur'anan tan wa nge hingo Allah ma abe ga ke kitabe kininga وهو wa ke Allah يتولى ayam be الصالحين sini ko mesren suya na tanga Allah waliyul ladina amanu Allah be sini ko mesren suya na lo idi qosen naga idi bonen naga idi qonnun naga bismillah ati والذين bori nun benu an kunga kun batunu illa Allah tanai kun bori nuranta ini an kun demande ولا ينصرون iranta demandini i menu yade kinya sabunin gati la ubali bihim iranta anya iranta surni miya iranta surnan kuma nyini ngati qama har saringa mo be ga bangya ga kharaken dabari bismillah إن تدعوهم kebre aga ganda bori nu kukri إلى الهدى katta kawa kandayinga لا يسمعون intam kuyime kardo yere intam kuyime bismillah وتراهم qatide anke anya ga bori nunga ينظرون anya gale wo hayndini إليك katanga nganda jonko ya yuya galle mi ke dabarni na hoy wolladi an wotina ya ga wanga وهم Allah ti bori nugo لا يبصرون inta harbane walli ya ga harbane ma asma ya ga ngadi inta harbane walli bismillah وإذ العفو Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah farin ya marne ti jukku qorunga ado kairunun gollinya lemma wondi anya halle na kairunun guhu ni wututi digamenga ma hujanga kutuni rakendi ni bonondi ni hakarlam bonondi ni batu hom begu na konto em bangandi hakrantendo hakran balin suratu suramu ke ko danga ku digamira nda ko ni maka ay arda ko ni haram bani ga nasimai an here yana nan pakaran bugadi wanda ken ko na kenya kure kaman bunga a kebrenga a hay kamana karina ina kundo ade Allah fare nga ken su ko hamande jukku sire yugono an kendi ngolli ke mo to ko ne kundu kaya mo jukku sire yugono mbakin ko nanda andi o gollin ke mo di kinya na hanteni atimani khudil afwa ati ya rasulullah an kenna ligati ya hayga ومر ligati ya hayga anabu daiman sire o sire kame jukku bure ganda yayi bane be sire nga wadi arigati kenga ken khudil afwa jukku buru tammi wadi ajuku bane ya sire ni arigati ken posri khudil afwa bane ken na dangi kana ولا تبحث عنها مغسرون بينيا غموندو إذا هلاني أكنا كمودة كبرنا نايا غموندو مانغرا أجو كبرون كتاني كهما مي أي أنغا واتو تحسري بيدي أتوكينا خذ العفو بعد وأمر أن يامرني بالعرف تحسرين قي يا ما كلا كوراد سرون مرا حسرين كما وأعرض kembirenga an namballi عن bakka الجاهلين samuntunga magi tugati kallemme himbe gantatu anke ngatu aganda hodda bari tuana ganta ke golin hakaranti da golin angen pakaren korenni anni tuana nga maga me tugadi oy meti harenga nan tanu nga natanu ken kanina mani asunya bane o kebirenga masi kenna ya Allah subhanahu wa ta'ala ko ayenu ko yanka Allah fare nda julu tirni Allah fare adi julu ko ayanu ko ati ku urene mani ay wati min nganda diga Allah tirni de asagirni ati Muhammad an kama ati tanda anna sire soni himbe garan kutu anna sire ku himbe garan kuma kallenga anna nyampe sire maga ken kama garan tonya ira diga mu be kanda te awure ni ki sere be garan kutu akamanen tokki abari kallen kinanga akwan kallenga ran tonya annanya hamaga tira kya kanda ke zawra Ja'far ibn as-Sadiq radiyallahu anhu
aya anta qur'ana di aya bane be ga jukku siren suko homanten ka pame dina ke digan depine digal logonde jukku siren suko homanten ngano gonde asu kiya sabuni Allah jalla farinde wa innaka la ala khulqin adhim ajalla fare atu wallahi ankin tigi tigi ango juku kamundi juku be khore ngani qur'ana juku kini juku khore de ala warme Allah dun konundi am batiyen nganda an kontoni no ko be an juku ngandangi ni no an dambe ngana sigitanga an juku ngodangi ni tanga wa juku wonta juku mbaga bismillah إما ينزغنك نزغ waati kiyani husrin Allah fare ngabira kebe yillanda na ganda yilla من الشيطان bakilli shaytani ya bakka ke kamma ba iblis anta munda na siren to ke kamma de anan yillana anna dunge ke kinan burin tawni akemma bari kallen kinanga wa anaya kuti aya hola bankutu agaran to nya koni ayya antaran tammo woni to kana antan to kono de aw kuma digamen jonko Allah farenye parce que oti hoga ni hiqote nga a jonko ni Allah farenye ngawo do koy o koy maton shaytan illa ndana gandan illa bakka ke kamma فاستعذ anna tangay mundo ti Allah taala إنه Allah taala digamum mukana ngeni gollum to anan ngeni de angana butu parce que kusuna serem butu ni na kusu ganda nyam butu na asre dan kuma ango butu no surtout kota be Allah ngana kinyan kalli an kusa gasime aran kutu an go butunu Allah ngana ke kota be an to kiyen an kusa gasime agaran tonya an go butunu ke bila iblis sawte wangilla na butu yen iblis agulle ke bila nga tannan al arnan kisni a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim butu yen pakati annake lazim Allah wan sai ke mukude awan gollentu aga wam amma anan kisinde yimi yimiya awa dabarni bismillah إن الذين basayem mubenu اتقوا kungada kanu Allah إذا مسهم طائف birage be awa shaytan rawanganda na ganda i awa imeme من الشيطان gilli shaytan rawanganda nga تذكروا ina kusaga simme Allah yangan qataye nganda hubren dabari wo simme ne kenga فإذا Allah baraje nganda hubre ke tono wo simme ne kenga ina simme ke bane anna kusagara yin mubsiruna ina tun killingari ko besu Allah gara nyanda hinga nan kitango simme ne nganda kenya junubu be gawai nganda ke tono baraje be gawai ango simme ne kenga ken khair korni ba kamane Allah kusana anya ga na diga kilesiren ko yang bismillah وإخوانهم ngakebe gani shaytan ni me marimu يمدونهم ya andai asirenya hillo ay alladhina taqaw ko benu gani du tanga butu yendo shaytan ya a'udhu billahi kun nempalle kun simmine hingandi kita nga ma shaytan yi me marimu kun sene shaytan ngaketara يمدونهم شيطان وكل غناني جيدي في الغي أو قنن قطاقندو فسغيني ثم كم بالله لا يقصرون إن تغهرتني هودي يوحسن يانا مي قمبا يقول سي مي جيدين أو كبي بونينا أو يحقرين ينقنا مغبورندي أتوغا مغبورندي أدغا من كون مغبورندي يوكينا مغدي لا يقصرون يكود سندا كود يكود سندا حلي iwa nyana mi kempa ampola na nyinga iwa nyana mi kempa ampola na kinda iwa konni mi kempa awa iblis sa wonkite Allah subhanahu wa ta'ala amma ho to qur'ana di magaro lawunda kam honsu
ko hay jukku siren pay na kempan koni na jukku buren ko na kempan koni ko siren kitamogo na koda ko buren kitamogo na koda an gana shaytana wannan kuma an sin dinga nayi an go gollu be yana ga wande mana ayyuni an go tabu kin wani awalla kendi a'udhu billahi minash shaitanir rajim an gana tabu kin ga masro annan sabu kin ga masro anna iramin ko hanga billahi kan tare kiran sa wonde nan gumburi oran to no de kin ga makata sorno diga bakano non to no an ga diga mebe konni kini ta'awuzun an ga gollu be nyana ayugon ke aga sun dinga dange nan ta ku ana Allah kan buga diga mende kinga masro saw anan palle ko kinga masro gira men ko hanga kinga masro giri anan diga bakano Allah wandi manai kome gara ho to Allah da kiyan khairin gabe ne de alhamdulillah kiyan khairin gabe ne de Allah anti na toki anya halinin kutu aya anti na ku anya halinin kuma aya anti na nyampa ma anya halinin tonya an ana kinya Allah jadin sabura an sawon kutan de dunadi angan sawon kutana lagarangan sawon kutana man kan ke ka sukani sago munde ge ay bismillah antan numdi ni sabun aya bana mutuni wala yulqaha illa zu hazin azim kimo siren ta gemalle ma wono maganta Allah gara takki qore kin serebe no nga wad non han konni an anda katanya na an kana aw yili nan nan kana an konne mo yili nan kana bismillah wa idha lam tatihim ya rasulullah birake ya biyanga mari makan kunga ti ayam mundun to kuya safanya kundu marwanya kundu osru kantun nangri awanna gamundi kinya kanginga anga makudda bari de Allah fare ina kusa gati la wala jitabaita man anyi meganta kutun anyon kolandi kebirenga mago hokko boro nunda anti Allah yana ko kebira man na anyi meganta hokko ni tandu ite Allah tikunu ul an wadini dangani annama ange badini honye igo gem pare na gonu katinga illin kamanga nge kallen tadi ke qur'ana kini dalle kulle illa kamanga ke qur'ana ni kanda inye adu hinna inye suru dangani yu'minuna kunga tungondini wa idha qira'a al-qur'an inda qur'ana qara kembidenga katiringe adangani awan kurqana la'allakum awsini angunga turhamuna ina qahinna qur'an qaranyan pagati besun simme kayde istami'u lahu wa ansitu qakuru ada agan teringada qakuru ada agan teringada qur'an gande qarne kini wajibinga qur'an ande qarne qakuru ada agan teringi agaran dakenya diga bakono wal maqranga nan kuru kia mun islami maga ke garantanya nasu gir an garanta giri bakano non to kono wala maga karanga nan ka agwato antanya na ankuru ke bidan ki aya yang kasawuni mani ini sehena khutubandi kama sehena khutubandi ada khutuban qiri qur'ana mani sabuda basa qur'ana yugo wadi kebirenga khutubanga ndakiri qur'ana to magasi khutubandi on teringe khutubanga kebida qur'ana yimme ka kendi kiya sawuni imam malik madhabindi nan kuru khutuban pagati nan teringe wajibi nyeni
serebe gantinta almami ngawo anna lata wo antaronga kannendi wo antarota kannendi wo wajibi nyene almami nga al khutwa njopa annan kuru annan terinke anyam balagu nya sabu ina seren juma bonondi juma be ga worna en kana bonondi na koyni me batiyem ngonda maga juma farila nyene aw haju gabe sorno serenda ngal juma kana ari qulolo meede juma bone serem maga wena sabu na ke juma bonondi na koyem batiyen su bononda maga mais shafi da digamu hilliko adigan qase ati wajibi nyeni adigan kurumba ati sunna nyeni ibran qur'ana qaralla nan seheno ahramtinni gindanga wanyana na qaranga nyami qaranga anun kama himbe go wajibi ni annan kuru nan terinke ngasrebe ganda tulle en qalle ke mullin konni qarangen tanya min qaranga anum ma kibrin haramina gun takinga bo kibrin kini digambani digan sikandi honu di aya ke yanka na koyti sehem paramunten wo sallendi aya ke yanka en kane ini sehene sallendi ke ga yankane ke birenga sehem param sallendi yokoni siki iwo qarna iwo sujuduni iwo rukunu iwo sehene meda ke ga yanka ke birenga akoy nan di sehem param tengo sallen nondi digan nangatandi kenya ni nanti ayanka anandi ke birenga awa na qarangem bangandi do almamin palle ya kem param tenni isu wo sikdo almami palleya bangayinga isuwa karnana a bangandi gundo isuwa karnana gundo kibrenga ti Allah ji ay imma kinya bangayindi isun kuru ina almami terinka no kudiga mun nagati kusuwono aya ke yang kasabundi aw kusuka kitengin nay sehentanya na khutubandi sehentanya na sallendi aywa anna gamde awa sehentanya na qur'ana qarlanga qarayenga ne bangeni osunta bangani do almambate bismillah واذكر ربك ya rasulullah ya nan kaman في pingo نفسك andudi kinni gundonga تضرعا mai awalla arqasa sabu dangani وخيفة aro kanu sabu dangani gilli allah ودون الجهر aduka anna nya gundon kamundi honne من القول kingani nasi yakanem bugundi aha allah simmi allah anyi medi an sondo men na yado allah amiru na yado allah wakati su anna laqin kanin allah hin konnen ko na bangandi honne anyi metarwan kannedi ya sondo men na nyidai nene na nyidai kene zikri sondo men zikri aro nene zikri anna kunya kambre belogo donwe anna ya aywa subhananga ولا aro تعرض nella mulanenga ولا تكن ya seri angenna nya angenna maganya gilli mungu yemunga allah hin konnenga de allah fare ma mungu de wodi hikkote mo jonko ni allah fare allah hegara jonko allah fare nga allah hin kotan sondo minga anna lagar qasa annan kanu allah allah hin kotan nenenga na ko anyi me taronga di kampagatu do kampagati subhana aro nella mulane maga mungu allah hin konnenga de andan allah ga ndai gati ona allah hin ko tagunte o siginte o sagunte daiman ga hegara wakati en kakoni allah farenda tana allah hin ko kem pakatiya de kemureni ke an kare karenta bane ke logontenni haranga ndai allah hin konni wakati su am pakata ko wakati no hillidi an ganta allah hin konni wakati su ka am pakata ko wakati no hillidi
ibana waqatin ko allah hin konninga kempti basiya anoti wurringo serebe ma o konnanda ti lazimi ngono aw nyana sogobanga aw nyana nelenga